determinant gi ani super part oina lakadoi se koigi determinant ngrang tam gi ba determinant du gi property khara hai tare masigi property si amaru oi handa ke exercise si amaru oi ba exam du si am hangan ba koi exercise hai tare sida theory gi pass du maru oi dagi exercise du maru oi yengse theory gi part hai se te kisuna te ma gi lai ba property sing gi proof hai tare masigi proof sing si ju maru du moi ado property sing ji kai ki lai hai ji mathang mathang nai na se ba koi tare ko se yan han bada lariba property si kaino hai taragadi hai sin adum hairage ko lectors property de dum yaujarabni man haris de kaino taragadi akhoi gi determinant se akhoi gi man haris de row ga column ga akhoi matrix tagi lakpa square matrix tagi lakpa ne ko determinant haris ada kai gumba row si ga column si ga interchange to matam da determinant gi value si hong de ha matrix amagi row ga column ga interchange to ba de transpose lo akhoi transpose to gi transpose to matam da row ga column ga kai do ba interchange to matam da determinant gi value di hong de sine man harisi yeng si man hari ke exam koi pup basa ma to doini akoi determinant si smaina de line smaina toga mo sim lo ke squad de si determinant symbol si symbol makala mani smaina to akoi na a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 smaina toga determinant am kaglai reba masigi determinant value puthokse ngarang haibada koina any akoi gi row natraga column de expand to bi hai ado koi di hojik se first row de expand to se ba asi se first row da adi r1 de expand to re hai ne ko se r1 de expand to di equal to ding sting ngarang haibado r1 da c halirani di a1 next siga cancel sakhraga lemhori basigi mari se masida diagonal into to se apni adu taga di b1 b2 c3 somdana minus b3 c2 ai lani next mathang da a2 mu is a2 sidi a2 ira kan kai sai lani minus am lani ba minus a2 ya go se aduga man hai se a2 gi sigi row ba gi mapa da leba row ga kalam ga cancel sakhraga lemhori ba sigi mata gi mari se masida mu cross into tawna se ba b1 c3 minus b3 c1 b3 c1 smile next am khakta ngai re pathan namo khoi gi si a3 mu a3 bu kan di plus la plus kana a3 dum samani siga cancel sakhraga lemhori ba sing mari sida kana b1 c2 minus b2 kana c1 smile toraga determining gi value si puthoe ba yai ko se hojiman hai si row ga column ga interchange to se hai bani adu de khoi hojik se del 1 haina another determinant am law del 1 hai se row column ga interchange to se yeng si row da le makti ma column de is samale khoi to du se si first row se first column di se a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 hojik se row si column si interchange to bre matam sida ma gi anu determinant yeng se ba answer du kai tara ke do adu sigi kan sida ne koina c1 da expand to se kesu kai di hai ko koina expand to bodi to ning ba to bi hai sida row 1 da expand to is kana da c1 da expand to se adu c1 da expand to se no ni iroi kai maram gi sigi result chamana la ka ne ba yeng si ko la e la ti yeng se ko yong se aina a1 ire sida ire a1 haina siga si cancel chakre b2 c3 b3 c2 loi le resta chamane next sigi a2 iba kan su magi position di yong a21 hai bane ba sigi position se adu di what ta bane na kai sai la kan ba so minus adu di aina launa hydra su c1 de hek expand to bada masigi result si mak samana na ke do ba la kan ba sida su adu masin haning si ke do ba row ga kalam ke interchange to ga su ke do ba determinant gi value di ke do ba hong di ha ba sida khange ba koina ya ni ko sima next mathang da ani suba property ani su property na man hai se kai no hai taragadi aikoina determinant sida any two row natraga any two column hek interchange tawraba adu taragadi determinant gi value se opposite sign lakane ha plus layer mana minus layer mana plus lakite sine any two row any two column interchange tawba hai bane ko yeng se ba interchange hojiki duna row ga column gi interchange tawthungna bane ko hojik ani su basina kai haiba row ani natraga column ani hek interchange tawbada determinant gi value do opposite sign la ka ne yeng si ko man hai se hoji choi da loge del se a1 a2 a3
B1 B2 B3 C1 C2 C3 sumaile hojik specific expansion si ai hojik sasa hojik asi haige da ngari kamane expansion R1 da expand tawre habane hojik tawgi da ngari ado asi expansion je sasa ithoge ba dai hojik mang tawgi da ngari ko hojik sida ina puthoe asi ke hojik tawgi da ngari spine puthoe next mathang da laktu sina ai hojik se kai property haige ba row ani natraga column ani interchange tawna ba ado de khoi yeng asi interchange tawbagi symbol du bos main tawgi dai na khoi se R1 ga R3 ga interchange tawre ga hai se R1 ga R3 ko thona se ko yo anu ba determinant phangani del 1 sida laktu se kamaina R1 ga R3 ko thona se B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3 wala sida khoina laktu se mo amu yeng se ba hojik se ke do ba sigi first row da le ma se ta khoi ke do ba third row da lakhre duga third row da le ma sina first row da lakhre onthona gare matam se da so anu ba masigi sina kamai to sige hai matam da sina ka ai expand to gi ba R1 da expand to gi ba ne ba yari ko se asina yo R1 da le si A gi pareng na tra du ta ga di ke do ba R3 da expand to ke su kai te ko R3 da expand to matam da yeng se ba aham da kana irani A1 A1 की पोजीशन से हम मुनिये से A1 से कना है बा A31 है नहीं यारे को से पॉजिटिव साइड लाने यारे को सीमा तो तारा कदी A1 ले A1 से कैसे सकते ले मोरी पसी मरी से तो मुनिये से पसी मरी से यो मैंने आनी कोशिश तो तोड़ से B3 C2 माइनस सिने क्या B2 क्या C3 नेक्स्ट मसंग दमो से A2 में रसे तो A2 से माइनस A2 लाकर नहीं मतलब देसी जगह से कहीं बा A कनाने बा A32 नेबा A32 हाइब्रिड के दोबा what नेबा माइनस लाए राइट को से अदु तारगदी यंग यंगसे सिगा सी कैसे चखरगा कना लाने से B3 C1 माइनस सिना कना B1 कना C3 लाखरनी समरन अरोय बा A3 सु प्लस लानी प्लस लापकी मरम त हाई रोगे हन हाई ले कोय राइट को से अदु A3 से ले सिगा सी कैसे चखरे B2 C1 minus B1 C2 hai lakrane ba adu di yeng sini ali ta gi result siga mun compare to se yo si jaga A1 lai ke su kai de si su minus la A2 minus A2 lai ke su kai de adu mathang da A3 su plus lai ke su kai de loina samane bracket manu gi siam mun yeng se yo bracket manu da siga se sidi ila kan da sina hana irang mane yo sida i ko sina mu ko na lakta ani se mana la ke di kala kamal rokani minus sum kamal rokani sama na sum to so ona le ngoni yo dai fam ji siga thong na ngoni ba sida le ri mo maham jaga si yo adu di si su manan ke di kala kamal roni minus sum to so thong na bani si su manan ke di kala kamal roni minus sum adu di apun badigi kala kamal roni minus to kamal sat lo boda kana ga manara ne ba mata kisi gi manara ne adu ta ga di minus sum kamal lo boda sida minus से कमल लोग तारा के दब रिजल्ट से सी के माना नहीं है नत्रा और सी दी कराने है डेल ने है नत्रा और माइनस कई लाखरनी डेल है बिति मक्साई डेल और मधु कई वैरे बजे उठों ना बता माइनस डेल ओइ गरे अब यानी को से सीमा अदगी मथंग इति याम अहुम सुबसे याम संबने अहुम सुबसे ने कई है मतम दा याम सु सीने ब पोने मसी अहुम सुबसे अखोगी डिटरमिनेंट सिदा एनी रो अनि नत्रा एनी कलम अनि मानब है बने like mana basi yarom ab ro ani natraga kalam ani se hak mana basi yarom ab determinant gi value se 0 ta ne ye ko se masi gi proof sam yeng akoi ji dialam lawre masi je koi na A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3 hai thonjen ge bas mana sidam mun yeng se aina iriba determinant si R1 siga R kanaga R3 ga manayeba adu di masi determinant si kya ta doiba 0 tai ju toine ba khoi ya hoina row ani hek ke doba interchange to boda natraga column ani hek ke doba interchange to boda determinant gi value kai sai lakane ba negative sign am lakane ba adu da ga di imply adu di del equal to asigi row 1 gi kanaga row 3 gi interchange to lower se ba ya ko se adu da di kai sai lakane ba माने साम चोंथोरकने हाबे नत्रा माने साइड चोंथोरकने मसिदा इदर बदि determinant से
ꯍꯣꯡꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯔꯝꯗꯤ R1 ꯒ R3 ꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯈꯤꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯤꯕꯝ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ del equal to minus ꯀꯅꯥꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ del ꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯎꯅꯤ twice ꯀꯩ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯅꯤ del equal to ꯀꯅꯥ 0 ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ delꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦꯕ 0 ꯑꯗꯨꯗꯤ determinant ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦꯕ 0 ꯁꯤ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯀꯩꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯔꯣ 1 ꯒ ꯔꯣ 3 ꯒ ꯏꯟꯇꯔꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕꯩꯅꯦꯕ ꯍꯣꯡꯗꯦꯕ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯍꯣꯡꯉꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯔꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯔꯣ ꯑꯃꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯂꯝ ꯑꯃꯗ ꯁ꯭ꯀꯦꯂꯔ ꯑꯃꯅ ꯏꯟꯇꯨ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯟꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗꯨꯁꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯦꯂꯔꯗꯨꯅ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ a equal to a1 a2 a3 b1 b2 b3 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯟ ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯣꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯁꯝ ꯁ꯭ꯀꯦꯂꯔ ꯑꯃꯅ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯁꯦꯕ k ꯍꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯀꯦꯂꯔ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯏꯀꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯟꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕ k a1 k a2 ꯀꯅꯥ k a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ R1 ꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕ k ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯣꯁꯤꯗ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯟ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤ R1ꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟ ꯇꯧꯁꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ k a1 ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯁꯤ ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦ b2 c3 ꯁꯣꯔꯤ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ b2 ꯀꯅꯥ c3 b3 ꯀꯅꯥ c2 ꯅꯦꯛꯁ ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯥꯏꯅꯁ k a2 ꯀꯅꯥꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯁꯤꯒ ꯁꯤ ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯒ b1 ꯀꯅꯥ c3 माइनस सिना क्या लानी b3 c1 प्लस k a3 मुख थमनी सिमो सिगा सि कैसे चक्रगा सि मरी सिदा मु b1 c2 माइनस b2 कना c1 b1 c2 माइनस b2 c1 यारे को से ये ओने सिदा अइने सिदा सि एक्सपांशन तामों खले मसि तामों सिदा k अम यावबयो यावे को से मसि k सि कमन लौरे बैना स्माइना लोइना k बांगी रो द्रसि से कमन लौरे को स्माइना k सि कमन लथोएबा अदु रगदि सि मनुंग दे लेहौरि पोसे ngसाइगी सिगे एक्सपांशन ओइब्रो ओइद्रा चेक तौ ओइरंगनेबा सोइदना सिगे एक्सपांशन नेबा सि कनादा एक्सपांड तौबा फर्स्ट रोड एक्सपांशन तौबगी दुनेबा ngसाइ अहानबा तौजिबो यारे को से मसि हाइनिंग सि कना ताएबा k टाइम्स कना डेल्टा अखोइ डेल सिदा केदौबा कना नि तु तौगिनो अखोइसे k हाइबसिनि तु तौगिनो मा करमबदा फर्स्ट रोड मसुदा ताराइबा डिटरमिनेंट अनोबा डिटरमिनेंट सिगे रिजल्ट सिंग ngसाइगी लेरेबिबा डेल्टा दुदा कना डेल दुदा कनाना k नि तु तौरेबा मसि हाइनिंग सि केदौबा एनी रो अमदा नत्र केदौबा एनी कलम अमदा हेक केदौबा करम स्केलर अमने इनटू हेक तौरबा तारगदि अनोबा डिटरमिनेंट अम फंगोइद्रा मदो हानगी डिटरमिनेंट दुगी क्या इनटू तौबा मानेबा हाइबा k दुनि इनटू तौबा सा मानेबा हेगोसे मसिदगी प्रॉपर्टी अम खंगेबा कोइना कइनो तारगदि लोइ तोसि को सिसे सिदा फोकस तौसे सि पिरामे खलसि इहान नंबर रोसि कना कम लौबि याय k अम कम लौबि याय याइगोसे अदु तारगदि कम रो अमदा नत्रगा कलम अमदा केदौबा कम लौबि याबा यारमदि मदु केदौबा कम लथोपि याय हाइबने चमने मान हाइसि कंसेप्ट मैट्रिक्स की मतंग सम याविएबा मैट्रिक्स की मतंग दना कईगुंबा k अमने इनटू तौ तारगदि मागी मनुंग लेरिबा एलिमेंट मक्ता करा करा इनटू तौने हाबा k दुनि तौसिंगने हायबा डिटरमिनेंट की मतंग ददि if मसिना कईगुंबा कई ओरमबा डिटरमिनेंट हाइबसु ओरमबा याइगोसे लेरिबा खुदिमक्ता इनटू तौकदौ नतेबा सुपनगी नंगना पाम केदौबा रो अमदा नत्रगा पाम करी कलम अमदा इनटू तौगिदोइनेबा अदुनि मैट्रिक्स की मतंगा डिटरमिनेंट मतंग खेनबसि यामन खंगदे यादेबा हें खेनबा याम यावखिनेको हजिकि केदौबा स्केलर इनटू तौबि मतंगसि मैट्रिक्स तना अरेइबा एलिमेंट खुदिमक्ता इनटू तौकदौबा डिटरमिनेंट की मतंगदना केदौबा कोइगी एनी रो अमदा नत्रगा केदौबा कलम अमदा खतंग इनटू तौकदौबा याइगोसे अदु खेनबा मुसु येंसियो आई
matrix ki matanga determinant ki matanga khena pamtang hoji kamal lowi matang se hapita ay mat haige ba example is the yengship hoji any irise matrix ni determinant na te ko masida aina sigi element khudimak chita kana kamal lowi ai 2 ama kamal lowi ai ba ko se adu targa de aina horen irak matamda 2 ama kamal loroga kamai igane ba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 shumani igane ba matrix ki matang da di khuding makti kana kamal lawne ba 2 ama kamal lawne but sina kai orama ba determinant orama ba yai ko se kai ora ka dai masu kamal law ya doine ko determinant ori ke do doine ba kamal law ya doine ba determinant ki matang da di yongoni first row da kana kamal law ai 2 kamal law ai second row da kana kamal law ai 2 kamal law ai third row da kana kamal law ai 2 kamal law ai yare ko se adu raga di first row da ki 2 ama second row da ki 2 ama third row da ki 2 ama 2 kya thole 2 ohum thole adu da raga di mapan da kai la kane ba 2 kyo kena ba si matrix ki matang da leiri ba khuding mak tai kamal law ga do determinant ki matang da just row ama da gi na ta ga do ba kalam ama da kamal law thok ga do indu to bu su mangai scalar min du to bu su ga do ba matrix na lei ba khuding mak indu to ga do dagi determinant ki matang da na apamba row ama da na ta ga do ba kalam ama indu to singar do re yai ko ja adu na ngarang tam gi do koina asman to lei batam da sigi determinant puthong batam da ke da kai la kane ba cube la kane ga hai ba do n power n la kane ga hai ba do ko gi a gi order gi matung ina aina order 3 oi kai la ni cube adu mang na tra si to ri sa yai ko se sumai to ga sigi property ma sam kle next sigi property number 4 ta me ga am ta ga hai am ga hai si man hai se determinant number da any row row amaga row ani any row ani proportional ora ba proportional oi ba ni ko proportional oi ba de kai no ratio mana ba hojiki property number 3 da identical ora de 0 ta ni hai ko hoji la tu sina property mari subagi makha ai mai le ko ni ja mai to hai matam da any row ani proportional ora ba na tra any ka do ba kala mani proportional ora ba determinant gi value dum kya ta ya ba 0 dum ta ya yeng si man hai si proportional oi ba di yo and a1 a2 a3 b1 b2 b3 k times a1 k times a2 k times a3 yongoni muna hojik ani si divide taw no ni 1 by k loi tarangani haibadi first row ga kana ga third row ga proportional oi re hai ne ba adu si determinant value si kya tai utoi ba 0 tai utoi ne ba yam lai yongoni ke do ba oh a1 yo adu ta ga di hojik sidai kana yo hojik ke khoi kamal lobi concept ta ahum super row se kana kamal lobi ai k ma kamal adu di k se kamal low re low se ba se k se kamal mang thang ra ni k na yare ko se hojik yo first row ga third row ga ke do re mana re identical ore property number 3 da tam gre ek identical ore di determinant kya ta ba 0 adu ki into kya line no se 0 equal to kya ta re se 0 yam chamba concept hai property number 3 ga property number 4 ga combine to ba property ne ba si hai ko se so ani property number 4 bulai next property number 5 ta mula property number 5 ta hai se kai hai matan da man hai se any row amada natraga any column amada leiriba elements sing se 2 or more element gi sum da lerama ba elements sing de ko mai magi row amada leiba natraga column amada leiba element khudimak se sum 2 or ke do ba more element gi mong da sum da he lerama ba adu ta ga di ma hai ba determinant puthok pa se 2 or more determinant gi sum da thamba yai ai de sini ko example se ai ai sin hai ba di gyan tar wa yang man hai si ko na samai tar ga a1 plus sum lambda hai se a2 plus sum lambda 1 hai se lambda 2 hai se a3 plus lambda kana 3 hai se b1 b2 b3 c1 c2 c3 howji yang se man hai se ke do ba a1 plus lambda 1 asio first row da leba 11 kudimak se sum gi mong leitra loina a1 plus kari lambda 1 gaina a1 plus kari a2 plus kari lambda 2 gaina sum gi mong lele ba man he de lambda ga di man hai se masi gi determinant se ka ba puthok pa ya ba a1 ga pa ba ma
A1 A2 A3 से मखोई का पाबा determinant ama याई को से प्लस कना का मुंग पाबा lambda 1 lambda 2 kana lambda 3 सिको पाबा determinant ama सिगी सम ओने थबे यायबा याई को से मसिगी प्रूफ से तो ले रोइगे मसिगी प्रूफ याम तंबा प्रूफ ने कमाइन तो वे हाइबा मतमदा सिगी डायरेक्ट एक्सपांशन तो रोबा कना सिनरगा फर्स्ट रो सिनरगा लाइक तो यावरबने को डायरेक्ट एक्सपांशन तो याई को से तो दिस कइनेबा फर्स्ट रो दा एक्सपांशन तो बसे उला गेबा याई को से सट एक्सपांशन तो थोगे को हुजी हुजी ने तो रिसीव फर्स्ट रो दा एक्सपांशन तो बने फर्स्ट रो एक्सपांशन तो साइ स्वाइन लगे ब्रेक नु लगे हों हों दा सिदुम हानि साइ खोइना फर्स्ट तो गिदु सब बने होंगी सि कना हक्तनेबा ममांग दा a1 plus lambda 1 a2 plus lambda 2 ला लाप दिखतने होंगी याई को से मार हाइनिंग सि के दोबा सिगी a1 सिगा मु अनि सिगा मु पारो lambda 1 ga mu siga mu paro thugai ro next sigi a2 siga mu paro lambda 2 ga siga mu paro ta mani ni tholo waitra sidu ta mani sidu kani ta mani yai go se a gi makhai mu punsil lo lambda makhai mu punsil lo man tori bi proof to tori sine ko hai se adi a makhai pun buduna kana ta ne ba sai a ga pa ba kana determinant ta doi ne ba lambda ga pun makhai duna kana ta doi ba lambda na sa ba determinant ba ta doi ne ba yai go se aduna masi me ko lekta dum yeng ase yai ko se lekta dum yeng buduna gyan ta ga ne khalle tonga to anu thukai doi ne ba yai ko se ma mathangi property sidi ai anu banati akhoi gi mamang gi matrix ki parada akhoi gi matrix transformation tawraga inverse puthokpa gi ama taw gi akhoi na matam da ahum supa matrix by transform akhoi elementary operation ahum supa ma khataw gi haibdi any row ama da row ama change to base ke doba another row ama da kai gumba khara into to shilaga ke doba row da plus to shinba अरे कोई ट्रांसफॉर्म तो भी आएगा ना कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन का हम सुबह पड़े मधु मंगनी डिटरमिनेंट हावी के तो बा एनी रो अमदा नहीं वैसे एनी रो अमदा अनदर रो अमदा एनी रो अमदा को अनदर रो अमदा कई गुम्बा सम स्केलर अमलिंग टू तो शिलगा खाली रो तो प्लस तो शिले खला सेबा मधु तारकबा अनोब डिटरमिनेंट दो हाने फिल्म दु नहीं ने होय है बिदियो ऐना R1 से होंग दोरेबा There was it. R1 is kamina R1 the plus twice kana R2 kind higher. And R1 hondo musi kamina neva R2 to the kana into shilaga 2 into to shilaga kanada plus of shinduba R1 the plus of shindu neva. Adu di anobu determinant mala oidra. My heck of finger there. Modu the life anobu determinant hana legi determinant to ga kedoba belu kedoba that money remains same have name and has. There was it. Other than the machine property number can never 5 property number क्या शुभ नो 6 property number 6 शुभ याई को से अदु दी property number 6 सिदी आई हाइरा अनि शुभ अनुब कंसेप्ट नते ममांग दैना ताखिबा मैट्रिक्स की मतंग दा 3 point क्या नो कोई मैट्रिक्स की इनवर्स पुथोपै मतंग म याउगी बनी याई को से मधुगी दा अहुम शुभ हाइ तारे को सब माने मैट्रिक्स की मतंग तो बदो मैट्रिक्स ना ट्रांसफॉर्म तो हाइबा याई को सिदना मुके दवा मधुगी ऑपरेशन तो पान मतम दा डिटरमिनेंट की वैल्यू दके दवा होंदे हाइना तंबगी वानेबा याई को से अदुदी हौजिकी तमग्रिबा प्रॉपर्टी तरुक हाइताय तरुक अदि मरक तैना एक्स्ट्रा ओइबा खरा हाफ की तरेट ओरो नि पादरा तमगिबा खुदि मक्से मसी सिनरगा एप्लीकेशन टाइप हाइतारे सिना मसी याम हंगल्लेबा अजि असिदा तौरिबा प्रूफ सिंगसिजो अदुम हंगल्ले क्यामदा मसा मसा दा हंगबा हे यावे मार्क चाउना हंगबा हाइरगदि हौजिकी एक्सरसाइज की सरुकसिदा हाइताय रेगो एक्सरसाइज ता यावरिबा खुदिमा हंगने हाइबदे ते मदुगा मानबा मोंगदुनि कमाइना तौरगा कोइगी डिटरमिनेंट अमा सुंदु पिरगा सुंदा सोबो मसिंग पिरंगनेबको सुम अदु तहालो गा हाइदुइनेबा तहानबदा मानाइसे एक्सपांशन तौबा यारोय तको डिटरमिनेंट पुसोपसि केदोय हाइगे एक्सपांशन तौबने हाइदाइने एक्सपांशन तौबसु यारोय करी पालो हाइबा हौजि तमगिबा प्रॉपर्टी क्या तरुक ओरो तरे पालागा केदोबा प्रूफ तौ हसि अतनेबा लाक्तोइस याइ कोसे तिति अमुतगा नि जमाइन तौसिने अहानबदा कै हाइबा रो अनि रो का कलम का इंटर ट्रांसपोज तौबदा अखोइगे मैट्रिक्स ट्रांसपोज तौबदा डिटरमिनेंट की वैल्यू केदोबा होंगदि हाइबा मा अनि सु प्रॉपर्टी दे केदोबा रो एंड अखोइ रो अमगा रो अनि हेक इंटरचेंज तौरबा कलम अनि हेक इंटरचेंज तौरबा डिटरमिनेंट की साइन दो केदोबा ऑपोजिट साइन लाखरनी देगी अहुम सुबदना केदोबा आइडेंटिकल ओरबा रो अनि कलम अनि आइडेंटिकल ओरबा केदोबा जीरो तारानी दि मरी सुबदना कै हाइबा कोइगे एडी रो अमदा सम स्केलर में तू तोसिन बसे दस डिटरमिनेंट जो कनाइन तू तरोकने हाइबा हाइबे स्केलर दुनि तू तरोकने हाइबनेबा मंगा सुबदना एनी अखोइगे
kari khoi element row da element khudi makse sum of two or more element le ramagadi determinant puthok pada so two or more determinant khadok pi ai habani yai ko ja adagi aroi bagi duna kai haba kai doba khoi gi sagi matrix ki elementary operation ya hum suba any row ama another row ama da kai doba kai go bakar nei tu da chulaga plus to simbada ahong balai te samana process kai doba kalam to rosi ai habani yai ko sa sumai le ಅದು ಮರಕ್ತಸು ಯಾವಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಒಳಗ ಒಯ್ತಾರಗ ಡಿ ಜೀರೋ ತಾಬ ಅದುಸು ಯಾವ್ರೆ ಮದು ಮ್ಯಾಮ್ಸೆ ಲೋಯ್ನ ಅಖೋಯ್ಗೆ ಕೋಕ್ಸಿದ ಹಾಲಗ ಥಮ್ದೋಯ್ನೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮ್ಯಾಮ್ಸೆ ವಖನ್ಸಿದ ಖಂಜಲ್ಲ ಕರಬ ಪಾಂದೋಯ್ನೋ ಹಾಯ್ಬದಿ ಐನ ತಗೋದೋಯ್ಬದಿ ಮಖಾ ಪೋಲಕ್ತೋಯ್ನೆಬ ಯಾರೆ ಕೋಸೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಿ ಮಖಾ ಯಾಮ್ ಪೋಲೆ ಸಿ ಮತಾಂಗದಿ ಹೌಜಿ ಲಾತೋಯ್ಸೆ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಖೇನಬ ಅಮತಂಗ್ ಹಾಯ್ ಸಿದನಿ ಯಾಮ್ ಸೋಯ್ಗಲಿಸಿ ಅಖೋಯ್ ngसाइगी मैट्रिक्स की मतंग एलिमेंटरी ऑपरेशन तब मतम रूद तौगरगदी केदौबा रूद अदुम तौएबा कलम न हौगरगना केदौबा कलम दा दम तवे बस चेंज तवे मोंग तौगी को खोइना मैट्रिक्स की मतंग दा डिटरमिनेंट की मतंग सो सिगुम याय हाइगी मासु ताव कने होने सोयदना सिगुम ए को याय हाइ रो नि इंटरचेंज तव का यावी दाइने डिटरमिनेंट सो तौदुनि मासु कलम मनि इंटरचेंज तव तौदुनि तौबतबु डिटरमिनेंट की मतंग ददी रो की एप्लिक नोय रो की पालम ने खलसेबो ngale ga do ba कलम अमु पांगे सु याय हदि रो का कलम को मिक्स तव के सु काई देबा नंग दरकार होय मतुंगे के सु काई देबा तौबतबु मैट्रिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन की मतंग ददी के दोबा यादेबा रो सिनरगना रो अदुम सिनगदबा कलम होरगना कलम अदुम तौखरदौबा डिटरमिनेंट की मतंग ददी के दोबा मिक्स तौबा याय मसी कंसेप्ट सिने बंगांग सिंग देखता काउरिस काउबा यादे डिटरमिनेंट की मतंग ददी मिक्स तौबा याय खंगो मैट्रिक्स की मतंग दना मिक्स सुया यादे रो तौरगा रो तौबमा कलम तौरगा कलम तौबमा ए गोसे मसी की कंसेप्ट से या मरोय पॉइंट नेना हजि ngang ए पॉइंट से मसी मया खोई वखल लोई लेनरसे सीमा यारे कोसे अदुदी हजि तमगी खरसिगा कमाइन तौरगा खोई एक्सरसाइज ता करिनो यावलसी कमाइन पांदोइनो हाइबगी हाइदे खम ट्रिक ओय करी ओय हाइतारे क्वेश्चन बदी याम मनी पुलम होपगी तंजादी लेवय यारे कोसे येंसी क्वेश्चन अमनी लखलगा दम यें खोई वीडियो से याम सांगदोरबनेना ngasi ki part 2 gi onadi am khatang holamage exercise tagi aduga part 3 da dum exercise ki oba adi yam maru oba pass oyeba ko aduna part 3 da exercise ki si makha haitare ko pulap full na su baru oba khangalaga dum part 3 da hoseba yai ko habi ko dadi am khatang select tawsi kamai tawge di yeng question am khatang select tawse question number 8 ki roman number 1 sida man hai si proof taw hai bani masi proof taw de se expansion to ro so ta ba ne expansion to bai chu mathau ta de ko property sina doin hadi tam ge property me am karam property sina ga dage ai kamai to ga dage hai bisi kamai to ga dage amuni se ko nei da han bada masi ge proof si to na bo hona matam da nang ge wakhal da lege do se aina ta han du si kari no si mahana kok to se aina ta han du si kari answer mari natra ahum zigi manung da as am khatang war si ani ma war si ahum mang war si nang sidagi kai do ga phang ga dage hai bu mun khana se ye si ko sida ko si a minus b by b minus c minus a warning boy bi ye woni aina sidi si khadong matam da a minus b phang bra a square minus b square phang bra a minus b dum lak pi ai ko se next samo अभी सी कदोबा सिदगी सी खादोक नि को अदि यो सिदि मुसी मु खादोक सी माइनस क्या फंगे b माइनस c हाइगरा c माइनस b हाइगरा कोन लाक्स गदो वाक्तनि तबुत बो आइनो जी हाइ ममांग गिदुगा समने बा हौजे आई कना चेंज तौदोइबा r1 चेंज तौदोइनि कमाइन तौरगा r1 दि कना खादोगा r2 खादोगा अदि कना हौजे जी कना चेंज तौरियबा r1 चेंज तौरियबा चेंज तौरिबो रोस दि सिनबा यादेबा तो चेंज तौबदा क्या को सदी कना का चेंज तौदोइबा r3 का चेंज तौदोइबा r3 चेंज तौबदा मु कना r2 दि होंग्रने होंगदि r2 दुम सिना सेबा अदो सी तौदि सी कइनेबा r1 से होंगसे r1 दगी माइनस कना तौरगा r2 क्या को से r3 सु चेंज तौरसे r3 दगी माइनस कना तौरगा r2 सिनरि बसे सी दुम सिना सेबा याइ के समाइन ससिको एना लाई हारदि सिनरि बा कोई चेंज तौद सिनरि बा रो नतगा कलम दो मा दुम सिना सेबा तोप तौबदसु याइ को से अदो एरगदि अखोइना सिगी तौबै मरम दि खंगे को सी ताहान होनरिनि a minus b का कनागा b minus c नत्रगा c minus b ताहान होनरिनि कोइ याइ को से मरम दु हंगा कई बे सी पाले लोंगा दे दो ओइदुने बा याइ को से इक्वल टू यमु r2 खक्तनि होंगद्रि सी r2 थमसि को क्या 1 b कना
b square ngasai hai ni smana hong dong jin tawba determinant gi value hongane haibra ne hongoi adum lai na equal to thammi se na yari ko se adu dio khaido se sidegi se khaido na se haibani ko khaido se kya tare se 0 se khaido se kya tare a minus kana b se khaido se kya tare a square minus kana b square hoji mo sidegi si mo khaido se kya tare se 0 sidegi khaido se kya tare c minus b sidegi mo khaido se kya tare se c square minus kana b square property ama pan ba hore ego se next ani su property pala se ye one sida a minus b kam lo ya bra yai sida c minus b kam lo ya bra yai adu property kam lo property pala se ego se adu kam lo ya haibani na kana kam lo se sida ge a minus kana b kam lo se sida ne kana c minus kana b si kam lo tho se yari ko se adu raga di sida he kam lo ba se jaga se kai ho ni 0 adum lai jare madi kam lo 0 adum ta jare si jaga se a minus b kam lo re kya le hore 1 si jaga se a minus b kam lo re a minus b haiba maga a plus b haiba mag laktoi natra adu a minus b kam lo re di kya ta hore a plus b le hore ba kya ko se adu mathang da sidi hongroi 1 b kana b square ai b kam lo ai soi bra b kam lo b ai ya de 1 lai kam lo b ya de kya ko se next mathang da kana 0 lai next sidagi c minus b kam lo re kya le hore 1 sidai kana kam lo re c plus kya le hore b le hore makha ta na property pangi ge su kai de dai ko se nang property kya di pale ho je si kam lo bi property amaga si ge operation ta thawi property ani bodi pale ba adi makha ta bu si di nang 0 masing nam yawa dai na sita ho de expansion to se ba koi ke do se ba expansion ke su kai de ba dai ko se nang yam dra ba property amana ta ani di pan ge do ne property pal wai ta ga di dai ko se adu ho je expansion to ma tam da muni yang sini hanagi a minus b lai jare kana c minus b lai expansion to du se along kana dano first column da 0 yam yaw ba ina ha 0 yam yaw ba adu ta ga di c gi pa se mi ge dra ma sina ba 0 yaw positive 0 no ba ma su 0 ba kana ka te je ba 1 si position si 1 si a kana ne ba a 2 1 gi position da le ba odd order min kai sa la kani minus sign am la kani aduna minus 1 line tham se ba man hai se c ga cancel sa kro hai bani e ko se adu ga si ka gi ko ka pu pu ya de ko ji kin tak pe ka pu gi wa ka kres e ko se le hori bani jo c into taurus ya ko se kya ta hai c plus kana b minus ani se min into taurus ra kya la ni a minus kana b hai ji minus sama kam yaw pu gi nei loi na minus 1 ji ya ko se minus ha ga si dui ne ba asi mudi plus ne le si minus la kai on to ba minus lo on to ba ya ko se sidagi di si makha si la ke ko muni yang se a minus b c minus b muni yang si ko thar be ke tham gi ge minus yawa sida b ka kya ra ba c minus kya le hore a minus hora ba ya ko se adu muni yang muni sida c ka compare to se ko c minus a mo ke tare yaw ya da su a minus b so ke tare yaw re kana hak tu diwali b minus c kamai le ya ba c minus b si minus am yaw bra masi minus c into le loi into to dai ne tam mo tu na tam mo di minus tham ing jaga tham ja dai ne yai ko se adu ta ga di ka do ba c ke minus c da sang ga kana ta ho ya ba a minus b kana b minus c minus kana a su minus tai ne ka do ba proof tau to ne ba ya ne ko si se ho ji ki do kai property pa le ba operation cha thabi property ama ya ko se next pathang da ka do ba kamal lo gi property ama ahum subdan ka do ba first column da expansion do ba ma sidagi direct la e kakna raga sigi minus se kala sakhim ne ba sida strategy sakhim ne si break si tangi ne ba ya ko se si sang raga si kai on gra ne ba b c minus b le si kai on gra ne ba b minus c on thok raga si result si ta du ne ba aduna main oi ba ahan ba khoi wakan da thamga do si kai ne ba aina ta han du si kari no masi one of them ta mani oi be hom oi be madu gi one of them ai phangna bo hona du ne ba kar mo operation cha thara ga phang du no ado yarin kai si gum ra ya ma cha thabane ko ho ba di koi gi ro masen khaidong na ba kalam khaidong na ba tau bi se masi na loi dong na ba ne ba ya mana yai ko se ma de aduga makha ta ba di
ngasi video si yam sangani aduna part ahum suba part ana khaidoge mathangi exercise ki saruk adum hose siguma tawsing je adum hose adu ngasi gidi example oina sum pibagi wani adu ngasi gidi past time matang se losin jarage tangi part 3 si yamaru oi ko hojik part 2 da taiba sigumba question number 8 ki roman number 1 taiba sumaina map ama leiri loi tak toine si singje aduna exam ki yamaru oi ba part oi banena yengi ba kangbu su mathangi part to madi miss to bidana ba